banga bagafwa kushezi ibintu bitu binarya batakabiruira bingira mwidongera mu byaka banayubagire ko tweke turi bo kurenga bingira mwidongera mu byaka banayubagire ko tweke turi bo kurenga ukengele abinyumuka kuranwa banga no sisi ko nabo banga bahano ariko bayikorera bayisi bohe bayikorera bayisi bayisira bakashaga misiri atari bose bakahike kanani bingi babo bakamarira mwishamba bingi babo bakamarira mwishamba twehe tuliriri balenga mukiungo tuliriri bahishuka tumugenda higulu emadata watugaramba inakula tugabona abangera bakagwanwa tugabayitegereza hoshi tugabona gihamire ukagwanwa tugamuyitegereza tugabona rugagasa ukagwanwa tugamuyitegereza tugabona na kazungu akagwanwa tugamuyitegereza tugabona butoto akagwanwa tugamuyitegereza erurema utuyimangire tumare rugezi wisha erurema utuyimangire witoke tumare rugezi wisha erurema utuyimangire tumare rugezi wisha erurema utuyimangire tumare rugezi. Bwana sifiwe. Dutange za haleluya. Tureke umushumba abwirize tawuzi uhagarika. Dutange za haleluya kuko hari za gahunda zawe zije ko ndashaka muzibumbire aho. Bwana sifiwe kuko muri no minsi umwuka yarambwiye ngo uzakora iki umwuka azokubwira kizaba arico numaro uzagikore nugira intambara. Pawulo ngo yagize intambara z'abagabo 40 b'abayuda kandi bari bafite ubwenge ga nabo ariko ngo barahaguruka baravuga ngo ntibazarya ntibazamwa ngo batarica Pawulo kandi kubw'umugambi gusa wo kubera yuko yahagurutse kuvuga ubutumwa bwiza ngo yavuga ubutumwa bakagira ishari yavuga ubutumwa bakaribwa yavuga ubutumwa bamavuga ngo bagiye gukora amafungo yo gucura umugambi wo kwicande Pawulo. Tugiye gutangaza haleluya sinzi umubari niturangiza twumve umushumba. Bwana sifiwe. Muranyihanganira ngize icyumweru ngwaye ma ihoma. Zamushira hejuru vuga ivyo yakoze imisigaranye yo kubaho kw'isi zamukorera mwituri meza ye jewe nzamukorera zamushima zamushira hejuru vuga ivyo yakoze imisigaranye yo kubaho kw'isi zamukorera mwituri meza ye imisigaranye yo kubaho kw'isi zamukorera mwituri meza ye. Bwana Yesu asifiwe. imisigaranye yo kubaho kw'isi zamukorera mwituri neza ye.
Umbaraga z'Imana. Imisi isigaranye yo kubaho ku isi zamukondera mw'ineza ye. Wumve imisi isigaranye yo kubaho ku isi zamukondera mw'ineza ye. Imisi isigaranye yo kubaho ku isi zamukondera mw'ineza ye. Bivuge nawe. Imisi isigaranye yo kubaho ku isi zamukondera mw'ineza ye. Imisi isigaranye yo kubaho ku isi nzamukorera mw'ineza ye. Imisi isigaranye yo kubaho ku isi nzamukorera mw'ineza ye. Bwana Yesu asifiwe. Isengesho ryanje manane w'agahinda kanje icyo kwingingira nuko bene wacu bakizwa. Manumva isengesho ryanje manane w'agahinda kanje icyo kwingingira nuko bene wacu bakizwa. Bwana Yesu asifiwe. Igitaramo kigira ishusho nyinshi. Turashima kubw'uyu mwanya wabonetse utaruhari. Hari impamvu nyinshi zari gutuma uyu munsi tudaterana. Yabivuze mwene data gripe ni nyinshi zirahari, nanjye nuko byukuri masaha yacu ageze kure, kandi tugenda rimwe na rimwe abantu tugira impungenge z'abantu cyane abaririmbyi. Kanisa rifite ibintu byinshi rifite muri iyi minsi umuntu atari mu kumenya iyo twerekeza. Baririmbyi bagatumirwa bamara kuririmba bagataha. Yarambwiye ngo baba basize abana, none natwe twahagarikira ntitwibuke ko nabo basize abana hanyuma bakarwana. Ese dutahe? Baravuga ngo nibajya baza bataha bamaze kuririmba, dutegereze abana ko bararira, intambara ikabira baye. Noga bamwe twakadiriye abandi batakadiriye, ibita bikaba. Nonega rero tuzoza tuje inama tumenye programme, niba ari kuza tuzana utwandiko bagaheza umuntu akamenya kicara bizi. Musaza umwe ngo bamuhaye gusenga ngo nibareke bazomubwire yanditse ngo azoze yateguye. Eme dutanze mpore muri uyu muhana kubw'ibibazo byahabaye. Mu byukuri abantu baza bagayana mu buryo bumwe n'ubundi. Umunyamurenge yaravuze ngo uzugaye umwami amanuka ngo nawe akakugaya amazamuka. Buriya ntawe uzi ababiyobewe, ariko usanga kandi twese twabishoboye. Guterana, niba hari umunsi wo gusenga, niba hari umunsi wo guterana, ni umunsi umeze gutya tugasenga. Rero mwebwe mwabishobojwe mugatera intambwe, abananiwe nta rubanza kuko nabyo ntibyoroshe, mubiri ni kumera. Mwebwe mwihase, kandi ndatekereza ko namwe mwasuranye muza kubona n'uyu mwanya hari icyo muza gutahana. Imana ibaho umugisha. Ndavuga bakayore, mwebwe mwese mwihase mukagira inyota, Imana ibaho umugisha. Bene data bavuye umoja korari twabanye, namwe Imana ibaho umugisha. Bene data twagendanye, namwe Imana ibaho umugisha.
reka dusome ijambo ry'Imana tuganire umwanya utari muremure umuntu wumva bigiye ngo nico ciza cyo mu ikanisa. Mu by'ukuri hari igihe kenshi abavuga butumwa n'abayobozi rwose tuzadugerageza dushire mu gaciro. Hari igihe umuntu ahagarara hano akumva ko abantu abafite yabahawe ubasha, ariko sibyo. Hano ni kwa data, ntaho kanga uwundi. Uza wisanzura icyo wumva kiri ku mutima uhawe n'Imana ugikore, aho kwicara mu rusengero utakirimo. Wakwigendera ukaja mu rugo ugakora izindi shuguri, kuko umurimo wose tuwukora tubohotse mu rukundo n'umutima uzumva. Ntawe uzufatira umuntu ku ngufu ngo amubwirize. Kunza numva rimwe ngo bakinge ngo kugeza barangije. Bakingure wumva umwanya wiyo, kuko ntabwo turi butahire, ntabwo dutahana twese. Kujya tutazanye n'ubundi umwe arajiwe undi ajiwe, kandi uko umwe yasize ateguye ibye undi ntiyabiteguye, ni muri ubwo buryo. Ariko mu kanya gato tuganira ijambo ry'Imana. Reka dusome rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto rwa mbere igice cya 15 umurongo wa 19. Ku cyumweru iwacu hariya dukorera umurimo w'Imana, aka karirimbo narindirimbye kanjemo. Mbere tutara izi circumstances zitarahabaza Habaye, nari natekereje ko turi buganire irindi jambo, ariko kubera ibihe tuganira n'abantu mu bihe barimo. Hari uherutse kumbwira ahantu narindi mu ivugabutumwa, mu by'ukuri abantu basigaye banavuga ngo iyo abantu bari kubwiriza ngo babwiriramwe abantu, nabo barahari. Ariko kandi nta nitubwiriza ubutumwa budakora ku bantu, kuza abantu barimo, ubwo si ubutumwa. Sinzi ko mwumvise. Nihavugwa ubudakora ku bantu ntibuzabarirwa, kuko icyo ubutumwa bugendereye ni abantu. Situation zihari nizo zikenewe kubwirizwaho. Gusa natwe abavuga butumwa tugira zo ntambara rimwe na rimwe. Hari iby'umwuka azana ukumva noneho karakubwira nyine nawe ibyo uhaye ubona mwaje kubitekereza. Igituma mbivuze, mwene data hano ni perezida wa ministeri y'abarinzi b'inkike, yari yantumiye ubushize mu giterane, yari afite rongayi. Twagize ibihe byiza, shimiye ko twongeye kubonana. Dushoje igiterane ku cyumweru nja kurara mu rugo rw'umuntu, turaganira, twafashe umwanya munini cyane tuganira. Ngo amara arambwira ngo hari amagambo nabwirije ngo yabo, ngo kandi ngo mba naretse ngo nkayababwirira bari bonyine, ngo sinyababwirire mu bandi. Ko narinzi ko ndara iwabo, ngo aya mbere ambwira abo naza ambwira, ngo ariko wageze nkiriya ngo natwe uraduhindukirana, ngo ayacu ho waretse ukaza kuyatubwira utwese mu rugo. Uvuze ibintu bibiri, ariko icya mbere si cyiza, icya kabiri nicyo cyiza kuba wumvise mu ibyawe, niko kwiza. Bavandimwe, nkunda umukozi w'Imana Dr. Antoine Rutayisire, nzamukurikirana cyane, n'umwarimu wanje nigiraho, nzamukurikira kenshi. Iravuze ngo ijambo ry'Imana ngo ni nk'ifi urujanga, apana utudutoye, apana omen. Ifi noneho ngo iyo ugiye kwirya neza uzukuramo imishugi cyangwa se amahwa ukabishira ku ruhande, hanyuma ukarya twa tundi tuza turibwa. Ngo n'ijambo ry'Imana niko rimeze. Ngo ariko ikibazo cy'ijambo ry'Imana ngo abantu bari mu gushira utumeze neza ku ruhande bakarya amahwa. Turya tutari utwo kuribwa nitwo tuza tujana.
bavandimwe, nuzaje ubona umuntu ahagaze hano uza wumva ko ugiye kuvugana n'Imana, wumva Imana, utegera Imana. Hari icyo Imana iba ishaka kuganiriza ubugingo bwawe. Impamvu abandi bitakunze ko baza, we ukaza, wumve ko hari icyo Imana ikuzaniye umugoroba, ugitahure, ucakire, ugitahane. Narivuze ngo urwandiko rw'Abikorinto rwa mbere 15 umurongo wa 19, niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Ariko namwe mwasomye za Bibiliya zanyu, nuko nazo zavuze ngo gutehage. None uko ni gute? Ko ni ukuvuga gute? Niko tugiye kuvugana. Rwandiko nanone yandikiye Abafilipi 3:20, naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo. Amen. Muracyari ino? Amawazo yataje. Paulo ndamukunda, mukozi w'Imana wahinduye ibitekerezo abihindurwa n'Imana. Iki gice cyo mu Bakorinto yabandikiye bari mu bibazo bigoye cyane, kandi attitude, inyifato yabo mu bibazo, mwavuga ngo amen. Inyifato yabo mu bibazo yamuteye amashaka, kuko baramwandikiye ngo ubutumwa yari yarababwiye bizera ngo kuwizeye atazapfa, batangire gupfa bagira ibibazo. None biga batubwiye ni ibiki? Bari bafite ibibazo bigera ku 8. Muri ibyo bibazo niki cyari kirimo cyo gupfusha? Baribaza ko batubwiye kuwizeye atazapfa bigenze gute? Abasobanuriraga amakuru muri iki gice cya 11, arababwira cya 15, arababwira ngo mwabapfumu mwebwe, ayo mawazo ni bene yahabajemo ko muri abahinzi, iyo mugiye mu murima. Paulo yarazi kubwiriza, akababwira mu byo bumva. Arababwira ngo ugiye mu murima, abasebazi mu murima mbuza abahinzi. Ugiye mu murima ngo ugatera ikigori, kugira ngo amahirwe n'ibyishimo by'umuhinzi nuko asanga cyaboze, nibwo kiza cyongera kumera. Agiteye ntikibore, nticomera, ngo kimera kubera kuko cyabanje gupfa. Muri ino aravuga ngo none niba muza mumanura ikigori kikabona akaba ari umunezero wanyu, ni gute mutemera ko mwebwe mbere yo kugira ngo mwongere mubeho mubanza gupfa? Aravuga n'amakuru menshi, agere kuri uyu murongo arababwira iyi version izicanga ntizivuga neza. Bibiliya ijambo ry'Imana nizivuga neza, izivuga ngo niba kwiringira Kristo, mwavuga ngo amen, bidufitiye inyungu ngo muri ubu buzima gusa, ngo turabo kugirirwa imbabazi kurusha abandi bose. Bivuga iki? Niba twizera Imana turi bazima, titwizera Imana nyuma yo kubaho, iringiye gutambuka. Mwaryumvise se? Niba twiringira Imana turiho, ariko ntitwiringira Imana nyuma yo kubaho, nukuvuga ngo Imana si yo muri ubu buzima. Imana niyo muri ubu buzima n'ubundi buzaza. Ibyiringiro byacu gukunda Imana no kuyegera, suko tumerewe neza. N'igihe tumerewe nabi, ibyiringiro byacu bigomba kugumaho. Niba twiringira Imana gusa turiho, titwiringire nyuma yo kutabaho ko hari ukundi kubaho, ngo turabo kugirirwa imbabazi kurusha abandi bose. Niho yandikiye ndetse n'Abatesalonike aravuga ngo kubabara ko sava, ariko ngo ntimubabare nk'ababandi dufite ibyiringiro. Bivuga ngo kuna utofauti, hari aho bitandukanira. Daudi we
fade de lo de la graye sebode de bedimelika yegutangaza hari amen nezererewe igitaramo haleluya Dawudi umunsi umwe ngo yacanze abantu umwana ararwara biranga arafunga agira guta umwana ngo acikane Dawudi ngo aragenda aroga araza ararya bavandimwe torero ry'Imana reka tuvugane bukeya mbabwire ijuru iwacu ni mu ijuru iwacu ni mu ijuru amen mu ijuru ni hehe mu ijuru hameze gute ejo bundi naganire n'umuntu nanabize n'iwacu ku cyumweru n'umukristo ari mu gihugu kindi kitari kino namubwiye ko minsi itari myinshi nzamusura tukaganira n'umukristo twabanye cyane ari mu bana nareze ambaza ibibazo byinshi kuri telefone mu bibazo yarambajije arambwira ngo hari ikintu yagize ibibazo yagize ibyago arapfakara noneho ambaza ibibazo byinshi mu bibazo yambajije ikintu cyangoye ndamubwira ngo ndaba ngusobanuriye buko ariko zo gusobanura turi kumwe yarambwiye ngo yibajije ku ikanisa cyangwa se ubukristo bwacu ruge ngo igituma yabyibajijeho ngo yatekereje ijuru tuza tuvuga tubwirana twizera ngo areba uburyo abantu bamusuye nuko bamubwiye ngo aravuga ngo birashoboka ko none tuhakenga ngaho tutizeye iriye ngo yafashe ibintu bibiri ngo yarebye amagambo bamubwira kumwihanganisha ukwangana uburemere bazana ngo arasubira ngo afata n'amashimwe umwaka ushoje abantu bashimye ngo izo zomba bihuze ngo aravuga ngo kweri ibintu ni bibiri aba bantu bafite abizera bake ku ijuru ribaho icyo ni kimwe kandi nimba atari icyo none nyine ntaryo ribaho kuko niba hari ahandi heza kuruta kuko idushima ko tugumye ino twamara tukarira ko tugiyeyo bimushira mu rugabangabo ahera ahantu aravuga ngo none namubwira ngo tuzotangiriraho niduhura gutya zofata umwanya munini twicarane nawe mbinguni ni inchi nzuri haleluya murasigaye muratakaye Paulo umunsi umwe ngo yaragiye none ngo umunsi umwe ahagarara mu rugabangabo aravuga ngo gupfa kubaho ni byiza tugumye twera imbuto no gupfa nako ni inyungu usange Kristo aravuga ngo no mbuzi icyo mfata n'icyo ndeka hari ugupfa ari ukubaho none nsigaye mu maboko y'Imana icyo yumva mutinya urupfu ngiki mwaba Kristo b'Imana zambi vuga bukeya ariko reka ngarukira haleluya Paulo yavuze ngo naho twebwe yaravuze ngo hariho benshi bagenda ukundi ngo abona babwiye ndi n'ubu ndababwira naririmbye ka kavensi gihe kaje muzukuri iyo nitegereje iyo ndeba abakristo dutunze bamwebwe n'abandi basigaye zavuga koko kweli hawa watu wameokoka imikorere n'utuntu turimo mw'abakristo b'imperuka n'imiki musubire inyuma mutekereze neza ko Yesu ari muri wewe nibwo uzabona ijuru ni ubuturo bw'Imana ni igihugu gituye mu Imana niho Imana iba haleluya naho twebwe iwacu ni mu ijuru isi ubundi umushitsi azanungunika ngo yafashwe nabi afitiwe azavuga mvuga ngo isi ndiyabimenye gataba isi yiza kubimenya yo dufashe neza tworushe nyine tugahendeka ariko isi ntabwenge igira ariko izitwereka ntawohisha uwo ari we ntiyoshobora guhisha uko imeze uku ni ku isi imeze irarura impamvu kandi muza mubona duhungabana tugatinya cyane
Imana irema umuntu yamuremye mwimuhumekera mw'umwuka w'ubugingo. Ibintu zose byaremwe bizopfa, umuntu ndarupfu yaremanywe. Turemyemwo kudapfa, niyo mpamvu twikanga. Imana yamuhumeke mw'umwuka w'ubugingo. Ubundi nkiyo bayibaze fini, umuntu iyo apfuye ntaba apfuye, azongera abeho. Umupagani, umukristo azongera abeho. Umuntu n'uwiteka, umuntu ntajya apfa, azongera abeho mu bundi buzima. Ibice bitatu bigize umuntu. Ariko noneho muracyari ubuzima bw'umuntu bugabuye mu bice bitatu. Igice cya mbere ni umuntu mu mugambi w'Imana, Imana imutekereza. Kunaona ko mihango tuzogera kuri ako kantu. Burya tuzoganira mihango ejo bundi. Turabararitse umukutano yeme. Muzoza umukutano. Dufite umukutano w'abayumbe na gatanu na veye na niposho na niyinga nimugoroba turangiza umukutano. Ese umuvuga utumwage n'uzurarika none mpagaze mu biti bibiri. Niho narimvuze ngo umuntu, hari umuntu Imana yatekereje utari uyu nguyu, si uyu tuza tubona. Aba tuza duhura nabo sibo bari mu mugambi w'Imana. Imana yatekereje umuntu, yaricaye iratuza. Ibindi yazivuga ngo ni kibeho, iki ni kibeho. Igere ku muntu iricara. Tetera sifade silelo irarema pemela farkash. Cyo ni igice cya mbere umuntu umugambi w'Imana. Icya kabiri ni ubuzima bw'umuntu mu isi. Imana imutuma mu isi, iramubwira ngo genda mutware, imuha ubutware, imutuma kuza mu kazi, igisonga cy'Imana. Kucyumvira niko naganiriye iwacu kuba igisonga cyiza, umugaragu mwiza w'Imana. Ibyo jambo nari mfite ku cyumweru, kindi nari mfite guhabwa umurimo n'Imana. Imana ikaguha umurimo, ikakuzanira umurimo, ikawuguha. Twarihereye iwanyu. Mwari muzi ko turi haleluya, twaratumwe twaje gukora, turi mu kazi. Gatatu, igice cya gatatu tuzaja kurubura ibyo twakoze. Amen. Muri byo aravuga ngo databuja nzamukorera ndacogora wize ubuntu n'imi, maze umunsi zarangiza imirimo yanje azampamagara nitabe. Tuzatanga raporo y'ibyo twakoze byose mu isi. Turi mu murimo w'Imana twaratumwe. Narivuze ngo dufite iwacu. Iyo umuntu araye ari umushitsi kabari igipfu, none nurari wawe karakara ngo wamfashe na uca ntahaye kaba nawe udafite yuta. Umuntu wona ni wo kwihanganira ijoro rimwe ryo cyangwa abiri cyangwa habe n'umwaka. Nukuri inza mbabwira nje kuva naba nta muntu tutobana, abo twabanye bose arabari hano none nabandi batari hano. Mundazananirwa kubana n'abantu gute mudafatanye, mutazohorana umwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu, wonanirwa kubana n'umuntu. Muhura mugasubira mugatandukana, ejo mukazahurira hano cyangwa ndi muhure none amasaha abiri cyangwa umwaka umwe. Rero no mu kanisa bari mu kunaniranywa singaza hibaze kwe. Isi turabashitsi, umushitsi azayitonda. Imiterere y'umushitsi, umushitsi gito ni uzuvuga ngo ibisimba ishaka. Umushitsi turabashitsi, mwifate nk'abashitsi. Turabashitsi dufite iyo tuhatuje. Ahubwo neza gufatana uzugira umunezero kubera kuko ufite iwanyu heza, dufite iyo tuhatuje. Twari tuvuze ngo rimwe ijuru n'ubuturo bw'Imana, kibanza cy'Imana ni mu ijuru. Kabiri ni iri juru ni iry'abera, ni igihugu cy'abera. Tihazinjira abanduye imitima, haleluya. Mana yabonye ko badakwiye kuba mu isi, ibashana mu ijuru, aho niho twese tuzibera. Yeme nimukumbure mu ijuru. Imana yabonye ko badakwiye kuba mu isi, ibashana mu ijuru, aho niho twese tuzibera. Ijuru
ijuru n'igihugu cyacu cyuzuye amahoro. Bwana Yesu asifiwe. Amen. N'ubuturo bw'abera. Nta cyicaro nta buturo bwacu muri iyi si. Hallelujah. Dufite igihugu. Ndibuka umunsi umwe mu Rwanda shaka pastor mu Rwanda shaka yaratubwije ngo niba abantu bari mu kunezerwa muri dosiye ngo kera yabonye igihugu ngo kanezerwa ngo twebwe uwo munezero twawugize kera ngo ko twahawe igihugu kera ngo iboneho bakiyabagihaba. Niba umuntu anezerwa ngo bamuhaye igihugu ngo yiwe niyamuhaye igihugu icyo twahawe n'Imana. Ni igihugu cy'abera. Abanduye imiti ibazacinjira iboneze kugira ngo uzabe muri kiriya gihugu. Ni igihugu cy'ibyishimo. Nta munezero ntawe ntibazakubeshe. Nta muntu wabonera umunezero mu isi. Isi yaranduye nta munezero w'isi. Hari igihugu tuzanezererwamo. Gatatu nimba ari kane. Amen. Sinza hongezi. Igihugu cy'umunezero. Iravuze muri Zaburi zavuga ngo iyi ni isi y'abapfa hari indi si y'ababaho. Ni igihugu cyo kubaho. Umuntu wese uri ku isi aracari mu isi y'abapfa. Hari iyindi si y'ababaho. Ni ubuturo bw'iteka. Paulo yaranditse mu rwandiko rw'Abikorinto igice cya 5 aravuga ngo niba tunihira muri iyi ngando, iyi ni ingando, ni amahema, dufite ubuturo bw'iteka. Nzakunda kubwira abakristo igituma inyifata imwe tuza twifata bavandimwe. Ngire soze president. Inyifata imwe tuza twifata ino mwisi. Nukuri hari ukuntu uzureba abantu bagasa n'abatuye. Mwemwe nimukona abantu basa n'abatuye. Ngo wari wabonye aya mazu yo muri Kenya ngo abangaba bo ntaho bahebaje. Abantu bicaye ngaho bageze iyo baje. Turi mu isafari. Nta muntu uzuryama gutya gifite urugenzi. Uraye mu nzira bucu ugenda uwo ryama bigeze kuri umuntu ufite urugenzi. Nta rugo rw'urugenzi ko ejo woge. Tuzusinzira. Abanyakarumyo bihangana umva uko avuze. Umva guko kera abantu baza bavuga uko ari abahasinziriye ibitotsi nkumva. Ni igihugu cy'iteka, ni ubuturo bw'iteka. Aha ni mu mahema, aha ni mu ngando, aha naho turaye buca tugenda. Ntukaza wica, ntukaza widayinga. Hasi iwacu. Agahinda kaba muri icyo gihugu. Soze ndangirize kuri mwabonye ko nahise nsiga intuzi yari yataje kuba abana menshi. Wasiwe umunsi tuzagusiga. Wasiwe tuzagusezera twigendere tuzigira iwacu mu ijuru aho tutazongera kubabara. Imana izaduhoza amarira ayo twarize tukiri mu isi. Umukozi w'Imana Pasiteri Marcelo ni umunyakinshasa. Nawe nzamukurikira ndamukunda nawe. Yaravuze ngo azatanga ngo azabazwa n'umukongomani ngo uzoja mu muriro w'iteka. Ngo dusufurire ino ngo niriya tuzosufurire ngo abandi byibuze ngo bafite iraha ngo bo naho twebwe abakongomani baba bari no ngo niriya bazosubire baba bari. Pole sana. Muri vyararimbye muri Okovu 60 aravuga ngo furaha ya ulimwengu haitatuvuta tena. Narivuze ngo cyanyuma ngiye gusorezaho urupfu tiruzobayo.
mbega igihugu, mbega igihugu. bavuye mu isi banesheje isi na satani ndetse n'umubiri, tuzataramana n'abera bose banesheje umubiri ndetse na satani, tuzahora turirimba imbere mbega umunezero tubonye Yesu. Urupfu ruzaba mu ijuru, ni ijuru ry'abazima, n'isi yo guturaho. Bavandimwe mwebwe abari hano, tugiriwe amahirwe yo guterana muri mugoroba. Gerageza, gerageza usubire utekereze neza. Iyi safari nyirimo, uru rugendo, yaravuze umukozi w'Imana aravuga ngo wo mpamagara no kwitaba. Usubiye inyuma ugatekereza neza, amahirwe make ubuhanya mugani w'abapfurero, ishano no kubura ijuru, ifaranga zobura n'ibindi zobura. Everi wacu aheruka kutubwira ngo azashidikanya ko azoja hanze, ngo ariko ntazashidikanya ko azoja mu ijuru. Ndamubwira ngo nanje ijuru ni igihugu cyanje. Umuntu aheruka kuvuga ngo ubwo batangiye kuja hanze magendo, ngo no mu ijuru bazoroha bahurukeye. Mexique ngo no mu ijuru bazoroha bahurukeye. Undi yamamusubiza ngo kera hari abatangiye. Uwo washubije mabwira abo yavuze ngo batangiye, ngo abinyigisho z'ubuntu, ngo buriya niyirukatiriza ngo izoroha ihurukeyo nayo. Yeme ijuru ni igihugu cyiza, muharanire kuzakibamo. Nukuri ntabwo ari igihugu si ugupfa kwinjira. Umugabo ngo ni ntabwenge, ngo yaragiye aragerageza aracanga arahuruka ku irembo. Bamubaza ngo urwandiko, ngo asanga atarufite. Twojijisha ino, twobeshana, twogerageza birashoboka, nubwo navyo noneho byaranze ka ibicocero burya ngo izuba ryatse bizavyuma bikanga. Uyu ni wa muririmbyi, uyu ni wa muyumbi. Yabivuze Rugenza, mu byukuri hari ibintu bimwe baza bavuga ukavuga ngo oya mureke gukabya abandi, mureke gukabya. Nta mukozi w'Imana yewe wapi ni muzamureka mutuze. Bene data, dufite urugendo ruganiyo heza, nimwiboneze mutunganye kugira ngo umunsi umwe tuzabe mu gihugu tutazongera kurira. Imana ibahe umugisha. Amen.